Hello guys. Yo, nó phải lúc này nó quay. हम ट्राई करते हैं. फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं. लुका Kasi mo na kitog no. Ine ke ra be sambam jine Luka procure ko na go procure ko na go dum jine himbre ko na sampai jine tingim ke mi he bambe. Pe bo pe bo 걔가 cái gì vậy cô? 연장 다를 수 있어 그거 Cô cái chắc là cô cái là cái cô chắc chắc. 가 된다 그리고 뭐 상범 새끼하고다 루카고 프로그레구나 부dom즈네 힘레구나 Luke chapter 12 verse 32 some page na tingin kya mi he bambe ka kera budum himre kuna bo chei na go hing slow ning nui pe na sui i nang nui pe the sui i the sang be na chi ha gong ram ja ning nui ja pe ku da se pro được không हेलो गाइस, फिर से स्वागत करती हूँ मेरा एक नया सा ब्लॉग पे. अभी छोटा भाई है मेरा साथ में. हम दोनों अभी रूम पे है. खाना वाना खा लिया. बोरिंग भी लग रहा है तो कुछ हम दोनों बाइबल पढ़ने वाला है. बाइबल रीडिंग कौन अच्छा करता है वो आप लोग देखिए और जो अच्छा करते हैं उसको कमेंट करके लाइक करो गाइस. Ina rasam ke rabe sampam zina luka prog zina kre ko na padum zina himre ko na sampai gina tingkim ya mi he bambe. Pe bo ko chei me go hing selo ning nui pe sui I de sang be gena chi ha gwang ram ya ning nui ja pe gu da se. Ning nui gu ka bambe ra me zolu ja ka ga me ja pe belo. Ning nui hang ge rang kang rak ham ke dai mang be ja ke kam gai le lao chai Sia dai mag betting gim ram gen ning nui he gu po gai le lo ma ka ha ga ko wang mag zai ngom ne te sia mag ba ge ze ning nui he dai ge la me chi ze ning nui long du bam gu da se ai kya mi de ine ke ra be sambam do sambam kyata Luka go procure kuna pudum zina himre kuna Luke chapter 12 verse 32 some page na tingin ge mi he bambe pudum himre kuna naka kera pabo chei me go hing slow ning nui pe the sui I this ka the sang ba na chi hagong ram ja ning nui ja pe gu da se pudum himre kuchum ning nui gu ka bam be rame zolu za ka ga me za pe blo ning nui hang ge rang kang rak ham ke dai mak be za ka kam gai le lo zai sia dai mak be tingim ram ge ning nui he ga ko gai le lo ma ka ha ga ko wang mak zai ning nui ngum ne ten sia mak be ge ze padum himre ma dai ning nui he dai ge la me chi ge ning nui dong du bam gu da se dah Remida आप लोग कमेंट करो गाइस. okay bye 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 bye.